Peter lai kha khan na bung kha chang som le kwa the som ni belam no gen siat bele nin bang lo Christian pha tan hi zo chi na theu hi ama tu leitung pian main se kholin awm nge ya himale no mau ziakin hunanung te hi latin hongom phet hi topa athu sim tan chela din han bol jo sakhen papa therin tang to na thil ge atang kun na kana mung pen pen Palm Sunday ki padina Resurrection Sunday wai tu Jesu waljoa Jerusalem alu ne ki padina si na ki pada waljo ta thono nitan wai ka sunga thil tung te khat khat nien dinga Bible sang to italang ding ai akhan na a tu bang hiam ichi le Palm Sunday ni na ito pa Jesu Christ waljo takina Jerusalem alu da he chi imo ai leitung pian ma ase khol sa hole ni hong ta hi manin Jesu Jerusalem lam ahon mano ta he zol ni Zechariah na again khol bangina tunwalu takin sabil tung no tung atuang ina hong paya mi pi pai khom ten ama pa toina hosana chin ki ko chi imo hi uchina pathian bekin te lu tina huna zanga ni ta lam hong hi ina anung zui somni te to Bethania aking no chi imo hi wai mun Palm Sunday ni ta asangwa Bethany ichi chiang na Jerusalem sualama omania mel ni belagam la ai Jesu Christ na it mama Lazar ai kele Mary le Martha te khwa ai chi mo ai nini na thotani Monday athil tung bangiya mi chi le Jerusalem temple hi siang na ai thotani jingin Jesu le nung zui te Bethany nu sia na Jerusalem ko pia hong pai wa hong pai na lam pi wa thei pi kung hu aga alo ham sia tu imwa hian bangon jin sakhe mi chi le Israel sa kho mi ma hi hanga ke ma te tunga pathian thang pai na go na tung ding a hi da ahon chin saka wai ma hi lo na polam hoi na hi lo sunglam hoi na a hi apoi mo chi le ahon mu saka hi tua bana ying tu tak tu ga di a hi dan le ahon chin sa Jerusalem a temple ahong tun siang ina biakina sumdong mi te na temple sumdon na ina zang amu chiang ina Jesu a he ma maya wai mi te adel khia a amau te kya ka in thum na ina hiding chigela hi Nobel swama te khu kin na bolzo achi ochina to banga wai te ahol khia khidina Jesu na tempula thu agena damlo te ahong pai te ahi dam hi chi imwa hi uchina ni tala ma hong hi a khopi nu se no ni na Bethania ahong king non wa hi ni thum na thil tung chu thole ni Tuesday Jerusalem temple le olive tanga humsan na ai Bethania ki padina Jesu Christ anung zui te Jerusalem ahong pai non wa yai ni in temple muna lagel mi te le fresai te to kiselin ahun azang ni sia tu adon na bang thono na tu adon na bang ai ke thu pm tu adon na bang ai ke mesia tung tang adon na khong abol wa Jesu na don na ule aboy na teo adong ve hi chi mo hi wai bana lagel mi te le fresai te dem na thu Jesu Christ na hon ge na mathai bung so mi le thum a amau te za lak takina koi chi lem imo hi uchina ni talam ahong hi no na ni talam hong hi ina wai kho pinu sia ina olive tanga anum zui te to aho uwa wai muna olive discourse olive tanga thu gen na ahon ne ye thu gen na te athu gen tu Jerusalem puna ding thu to ke sai bang khovel top din bana ahong pai non siam te na thu te wai te hilina hon zang hi tua teng zo in Bethania ahong king non chi imu hi nilina wai chu nilai ni Wednesday nilai ni ahon zadda Bethania hi a
yai ne thil tung lai siang tho bible ina again ke ya lai siang tho siam te na yai ni amau te tol da mo he china na ge noa in ta khoi di na hon ngai to saka he ninga na atu ninga ni Thursday athil tu spang he mi chi le pai kanan kwang lui na le an kwang na nung a he chi imu a he Bethany ki pat mai na Jesu anung zui te ni Peter le Johan Jerusalem ma pai kanan kwang boling ki sakol din asol masa a uchin amau te leng apai wa uchina wai ni na Jesu Christina anung zui te he asil sa kingai niam na chin sak nai wai teng azo na Jesu Christina kathuak di kathuak man hei pai kanan kwang hon ne pi ka ut ma he chi in an kwang na nung awung pi chi mo he ya he en tunia to paritan kwang siang tho ichi ai kil sacrament ni chu ya ki parina olive tang lam manoi na ong pai wa olive tanga Gethsemane ki chi muna Jesu athuma apa pa o ai theli hei non pe ma he chi in hak sama mai na om chi mo he yai wan sungma ito pa Jesu Christ mat sakin oma siampulian kaifa kianga pi na oma azan aza uchina ji khowak tani na Jesu Christ alang api koi na oma mata omin anung zuiten atai mangsanua Peterin le wai san mana ki thei mo bol he chi lai sang to na hon ni la he niguk na thil tung sintom ni Good Friday yai ni Jesu Christ thuak na ni le asi ni a hin Jesu thuak gim na gala unak sape pe hi na hon ngai to saka he ilai siang to na dak thum na achia hoi tu ia di na jinglam dak kwa chi na hi Jesu Christ zo ngoi na oma nui sani na oma vuaki na oma chilpi na oma godi na oma ta isani na oma uchina ki go na mun ki mai pen le ki su za la na to phok tang ding na Jesu Christ mo pai na oma he oi tu cross asidina mo pai na oma he ama cross ma poi na Golgotha lamano na pai chila siang ton awani la he da bu ki ba da ko na oi tu sun dak som le ne ki parina ni talam dak thum su khomiali na gam sung atuam chi lai sang ton hon la hu chin da ko na oi tu ni talam dak thumina cross a to pa Jesu Christ omina eloi eloi la bak sabak thani kapathian bang han tai sam nei ya china na sama ma ina khoviel khel na poi na oma china zo ai ta chengat taka ki ko khi na akha kha ina asita chi lai siang to na honi la hi da som ni na oi chu ni talam da ku velina Nicodema le Joseph Arimatha mina Jesu Christ luang lai na ana akoyu chi imu ai nisagi na kigin ni Saturday han ko ka Jesu luang veng tu ding na suang lian pi akoi wa wai suang lian pi chiam te na ding na rom te sil atadua achiam te naw yai rom sil za tak lo le nuai se mi te kwai se to pa got the a hi che he wai mai hi lo na rom se pai aveng sakwa yai se pai mai lenga hi ke wa filma ma mi te to bang mi te aveng sakwa 16 men unit akichiwa wai tu mi som le gukom na ya mi khat zelina fit guk kim sung tem mo puang na ne na hoi takina aim kol wa uchine ke duty chiana tu phallo kingai phallo duty sunga imobang om khak jin jinole waka amaute hala omdi to bang ai wai mai lo na mi khat zia kina adang ting ting leng athua ku mi khat zia kina adang ting ting si na
amuzel wa he che puchibang sepai khau tak ve na noya Jesus Christ hani et kolon om chi mo he nigiat na nipini Sunday Resurrection Sunday ichiu ahi Jesus thonon na ging tu Christian tia dina kingam na apoi mo ma ma hi thonon na om kele thugien te igin te ai ke to pa dinga ina sebe kalso na te bang malo so dinga hi nipini ji phalwa bai takina no mei po bangza hiam hana aho wa angenina bangdia misila ka mihing zong he om take athonon ta china anahil chila siang thona ahoni lahi o china Jesus Christ thonon tai na athonon nungina mi tilaka tilaka mi sang ate lak bang kilaka anung zute kyamalang kilaka ai kele o imaulam pia mi ni te kyamalang kilaka hi chi imoi hi si na zoin omta athonon Jesus nang kela am kila khataya chi apoi mo mama dot na ai athonon Jesus nei te hin kwa ki pum ke la hi dan imua launa ki panin hang san na ne wa gil na ki pan gin ta na thomau na ki pan ki pa na si na ki pan hin na nang to bang na nei khataya na hin kwa ki khe khia chi ngai to tham ma mai Jesus Christ wa kim na emo Palm Sunday ki parina Jesus Christ bazo taka athonon nita mi te na Palm Sunday ni na hosana china pa toiwa waya Jesus Christ pa toi te mai na Friday sintom ni na kil denin achinon wa hoi lai na Jesus Christ nung zui te bana mi bi te lau na thom hau na to omua himale Jesus Christ ang thonon chiang ina Jesus Christ akilaka waya ki parina hi hangsan na hon nei wa ki khek na tak hon nei ta uchi ka imu ai to ma bangana athonon Jesus Christ nain kwana ni ta ya athonon Jesus Christ nain kwana to khata ya una ki bel thak ni to pa hon bol sol hen